Dobro jutro, Raja. Kao što vidite, ja sam tek ustala. Tek sam ustala, sam jela, jer ne mogu početi vlog bez jela i odlučila sam sasvim slučajno da vam danas imam vlog. Kao što rekao, mi smo jeli. I danas, iskreno, danas mi je dan kad ne znam šta ću prije, imam toliko obaveza. Jednostavno zadnja 3-4 dana ja ništa ne stignem, Baran je bio na putu 3 dana i onda sam ja bila stalno s drugaricama, to je tako kod nas uvijek. Muževi kad odu na put, mi smo stalno skupa i naravno onda nisam stigla nešto posebno da po kući uradim, da završim što sam imala. Onda je Baran došao, međutim opet je nešto radio, pa smo se mi opet sastajali, sinoć isto tako. Tako da danas moram i da obavim shopping, odnosno kupovinu za frižider. Moram malo i da pospremim kuću, malo više stvarno, znači... Znate da sam ja imala ženu koja mi je dolazila da mi 3 puta sedmično i radila mi kuću i sve to, međutim ona više ne može da dolazi jer ima neki drugi posao, tako da sam kao našla neku drugu, međutim nisam nešto posebno zadovoljna njom. Čak mi je pegu slomila zakus, tako da nisam sigurna da li da je zovem, tako da ja nekako više volim onda da ja to sama radim. I hoćemo da idemo sad na plivanje, inače mi idemo ujutru na jutarnje plivanje. Jutarnje plivanje uvijek idemo ovdje na jednu divlju plažu kod nas, vidjeli ste sliku na Instagramu kod mene. Dakle, to nije plaža ono kao za sunčanje, nego tu samo uđemo u vodu, jer idemo samo na to plivanje, ostajemo neke 20 minuta i vratimo se kući. Tako da vodim vas sad na plivanje s nama i vidjet ćemo šta će se danas dešavati. Dobro, što se tiče ovog jutarnjeg plivanja, uvijek kući stavim krem i ovu koristim Avonovu 30 faktor već je pri kraju. Ovo je kao neki sprejić, on mi je dobar zato što ne volim one kreme koje su preguste, a vidite, ovo je znači ništa. I uvijek je stavim kući da ne moram tamo da stavim, iako sam ja podosta bijela, mislim, kao dobro bi mi došlo malo još boje. Ne želim još uvijek jer je jako kod nas sunce, 32-33, iako je, evo sad počinje septembar, a poslije, ovo ću vam poslije mislim pokazati, ali kad dođem kuće istuširam se, koristim ovaj Avonov poslije sunčanja. Čekam se Baranom da se spremi, idemo, iskreno poželjela sam da plivam jer nisam plivala 4-5 dana. Inače, da, to sam vam htjela reći, pošto sam počela opet da vježbam, odnosno nastavila, ovo je bila najduža pauza koju sam ja uradila, pauza od neke 2 mjeseca. Dakle, kako sada vježbam, pošto je ljeto i plivam dosta, 3 puta sedmično plivam. Dakle, kad kažem plivam 3 puta sedmično, idem na to jutarnje plivanje i ne plutam, nego plivam, a 4 puta sedmično vježbam. Zato što kad plivam, kad odim na jutarnje plivanje i dođem kući, zaista ne mogu da vježbam jer budem zaista preumorna. Tako da sam odlučila da 3 puta sedmično plivam, dakle ne plutam, a 4 puta da vježbam, mislim da je to sasvim dovoljno. Iskreno nisam vježbala 2 mjeseca, izgubila sam čak 1 kilu, dakle ishrana je sve kao što smo vidjeli, međutim mnogi ljudi mi govore da sam skroz smršala, međutim ja nisam smršala, nego jednostavno nestali su mi ti moji mišići, jer ja sam inače dosta mišićala zbog vježbanja naravno. Tako da ništa, ne forsiram se nikako previše, ishrana mi je uvijek ista, samo ću sad malo da vratim te mišikice svoje. Eto ljudi moji, hajde sad idemo. Moram da vam kažem, dakle stari hljebove, ako nam je ostao neki stari hljeb, ovdje zakačimo na drvo i tu svi kače stare hljebove, dakle ne bacaju ih i tu ih zakačimo i onda ovi ribari koji ovdje pecaju ribice, oni to uzmu ili eventualno uzme neko kome je to potrebno i ko može iskoristiti te stare hljebove. Uglavnom je to jedan lijep način da se ti hljebovi ne bacaju, nekome su potrebni. U svakom slučaju, dobro je da se ne bacaju. Barana, da se dormiram se. Što sam htjela da kažem, da to gdje mi idemo, ta plaža, vidjet ćete, nema prilaz, dakle morate
zagasiti u vodu da bi došli do tamo. Ali to je samo 3 minuta od naše kuće ili 3 minuta od stana. Tako da kaže nam je tu da idemo, nego da idemo na Kleopatru autom pa da se vraćamo. Na tu Kleopatru idemo samo kad baš hoćemo da čejfamo 2-3 sata. Ali ovo ujutro plivanje ovdje nam je najbolje. I čista je voda, odmah ispod kule. Vidjet ćete sve sad. Ona iz Afrike. Ajde, git. Git ovom, git. Dakle, vidite, to morate prijeći, kao što vidite sve je voda. Da biste došli do ove tamo kao plažice. I nismo jedini koji to rade, zato što je ovdje voda jako, jako čista. I ispod kule, što znači da imate baš lijep pogled. Mi smo to otkrili tek skoro, to jeste mama i tata moji kad su došli su otkrili i pošto je tako čista voda mi smo odlučili da im i dolazimo svako jutro skoro, tako da bukvalno svako jutro i dolazimo. Evo nas. U biti morate u vodi prijeći nekih 20 metara, ne više. Kao što vidite, samo da vas okrenem. Ajde. Dakle, sada smo ušli u taj dio tvrđave da bismo Proste mi na mom stylingu, ne stylingu, jer sam mokra sva obukla sam haljenicu, jer ovdje se nema gdje presvući. Uglavnom sada idemo, kao što vidite, na jedan kao kafić mali. Tu je čovjek u svojoj kući kao otvorio, gdje služi prirodne sokove, doručak samo od prirodnog povrća, mislim domaćeg. Sir i sve tako, dakle sve ono što oni ovdje uzgajaju i što ovdje se može naći domaće. Tako da nakon kupanja idemo tamo na jednu naranđu da popijemo. Oj, ljudi moji, umari se. Čem je kondicija. To je ta plaža. A to je taj mali kao kafić. Kako se zove ovo? Gözleme. Gözleme. A ja jedem menemen. Imam šta gore i mrže u životu nego slušati kosu. Gotovo meni je keratin skroz nestao, zato i često vežem sada kosu jer ovdje je vlažnost 80%, tako da kad izađem van kosa se napuše. Mi smo došli, davno smo došli, ima sat vremena, ja sam se, kao što vidite, okupala. Moram, zvala sam za pramenove i za keratin, ali tako mi je mrsko, ne mogu mu pisati jer moj frizer je jako detaljan i on me drži 4 sata i na pramenovima i na keratinu, tako da možda za 7-10 dana ću se nakanut kad malo bude i vrijeme bolje jer mi keratin vani radi, a i pramenove vrlo često mi vani radi jer su jako oprezni da ne bi udisale žene sve te kiseline. On mi je napravio kapućino, neki hladni, pakim na sol. Tatla. Šta ćemo dalje raditi? Haos nam je u kući. Bak ben bunu çalıştırmadım mı? Çalışıyor mu? Bir bak bakalım. Bağla sam mašinu, ovdje izgleda nisam napisala start. Ha? Olmadı mı? Allah Allah.
Uglavnom, stvarno je haos, ja ne znam stvarno što se ovo dešava, valjda kako su mi drugarice dolazile pa ne znam, znači moram da sjednem, da ustanem, da sve pospremim, ali nikako ne nalazim vremena. Evo za sat vremena ćemo izaći vani da jedemo jer danas neću da kuham, znači juče i prekjuče sam se nakuhala za 2 života. I poslije toga idemo da se namirimo za kuću. I onda kad dođem, Baran će ići na posao, odnosno u klub, a ja idem sa drugaricom da kupimo ovoj 3. drugarici poklon za rođendan i onda ćemo napraviti malo iznenađenje za rođendan na večer, tako da nemam pojma kako ću da ti. Ja sam za onaj tip koji uvijek često prije nešto zvanje svakom restoranu reci leđe su meni. Baran me bruka. Gdje su nam kolica? Baran me bruka jer je nešto slomio upravo u supermarketu. Čudo Božje, kosa mi nije se napuhala, malo se mi zavezala do duše. Došli smo prije nekih pola sata. Ne znam, strašno nas je sunce opalo jutros kako smo plivali. Bili smo u Migrosu, nešto smo kupili za kuću i kupila sam sebi prvu knjigu na turskom. Mislim, kad kažem knjigu, ne računam one knjige iz kojih sam učila turski. I kupila sam, naravno, knjigu za djecu. Sad, svi vi koji učite strane jezike, vjerojatno ćete razumjeti. Dakle, razumjet ćete zašto sam uzela knjigu za djecu. Mada ovo nije, mislim, ovo je bajka neka. Ja zaista nemam ni najmanji problem pri komunikaciji na turskom. Znači, moj turski je zaista, ne želim skromno, ali zaista je dobar. S obzirom da znam ljude koji žive u Turskoj više od mene, a ne pričaju tako dobro turski. Dakle, ja nemam problem pri komunikaciji. To vidite zato što se ja non stop družim sa Turcima i Turkinjama, tako da vidite da smo prilično bliski, a da ne znam turski ne bismo ni mogli biti toliko bliske. Međutim, imam mali problem koji mi je počeo već sada da smeta, jer već ja živim ovdje 2 godine pune. Počelo mi je malo da smeta kada trebam nešto da objasnim što je malo komplikovanije. Naravno da mi fali ne toliko riječi, nego teško mi je jako neku baš onu komplikovanu rečenicu da ajmo reći, privežem, da se tako izrazim. I onda hoću naravno da napredujem, hoću to i taj mali dio koji mi je ostao, želim da to ispeglam dobro, odnosno želim da to popravim. I onda ajde reku, uzet ću ovu knjigu za djecu, ona će mi vjerovatno biti lagana, međutim za prvu knjigu nju sam izabrala, ako mi bude ona baš lagana, onda ću naravno preći na ove knjige za odrasle. Samo mi je problem što i ove knjige za odrasle, kada čitam non stop neke knjige, ima dosta tih nekih metafora, tih nekih opisa koji su meni realno sad za turski jezik suvišni, odnosno malo me zbunjuju. Nije da ih ne razumijem, nego jako je teško čitati literaturu na stranom jeziku, tako da sam izabrala ovu dječju knjižicu i nadam se da će biti dobro, počet ću odmah sad čitati. Pošto ja vas volim, vi ste moja djeca, ja ću vama sad pročitam jednu pričicu. İsmini sevmeyen kız. Büyük bir şehirde geniş bir sokakta masmavi bir apartmanın 3. katında bir kız çocuğu yaşardı. Boyu ne uzun ne kısaydı. Saçları yaz mevsiminde sarıya, sonbaharda kızıla çalan kumurlarına. Ne znam da li se ovo snima. Nećemo puno pričati zato što nemam da mi drži kameru. Uglavnom, izašla sam malo već kasnim, drugarica mi je pomjerala za pola sata ranije naš sastanak. Dakle, idem da kupim taj poklon neki toj drugarici kojoj je rođendan sa ovom drugom drugaricom.
Uglavnom čućemo se, javit ću vam se i tako dalje. Gužva je strašna zato što je danas, sad čekajte da iskoristim svoje guračke sposobnosti da se uguram ovdje. Danas je dan pobjede u Turskoj, odnosno dan pobjede nad Grcima, ja mislim, tako da čitav je grad sad zaustavljen. Gužva je strašno, pokazat ću vam sad. Već 10 minuta sam u ovoj gužvi, tako da vjerojatno se ovdje održava neki koncert ili nešto kao i uvijek od Turaka, znate već. Ali ne znam, još drugari se vjerojatno ni ona nije stigla, doduše ona dolazi iz drugog dijela grada, ali eto, nema veze. Nema veze! Čekamo ostatak ekipe. Bize söyleyeceğim. Çekamo. Müthiş. Hepsini aynı anda yapıyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun Kübra. Bir tane daha dur, bir daha çek. Yo ben video çekiyordum. Haydi. Došli smo. 12 sati. Crkli smo, ali kad kažem crkli smo, napolju je 70 stepeni, čini mi se. Taj neki praznik svugdje je gužva. Kad smo ja i moja prijateljica tražili poklon za ovu drugu prijateljsku rođendan, ova je trudna, treba da se porodi za 2 dana. Stala je nasred ispred shopping centra i samo me ovako pogledala i rekao, porađa se, gotovo je, porađa se cura tu. Za što da joj radim, imala je oni valjda lažne kontrakcije. Uglavnom, poslije toga smo se sabrali, hajde odemo po tortu. Onda sačekamo muževe, završi sa treningom. Pa onda čekamo njih dvoje, dakle muž i žena, da već sjednu u taj restoran, da bismo mi došli da ih iznenadimo. Da dođemo ispred restorana, nema parkinga, pokruži i tako dalje. Sve to naravno na 60 stepeni. Dakle, crkli smo. Ali kad kažem crkva, užas, znači užas. Uglavnom lijepo nam je bilo. Nisam eto nešto puno snimala, možda je ovaj vlog bio neka propast, nemam pojma. Ali eto čisto da vidite kako izgleda jedan običan dan kod nas ovdje. Ja nemam snage da odjavim vlog. Nemam snage da ga odjavim. I moram vam nešto pokazati, dakle u svoj tvrtci šta nam se desilo, kupili smo joj i naočale, htjeli smo nešto eto fino da joj kupimo pa smo skupa uzeli. I sad trudila se naravno da uzmemo neke najbolje i uzmemo da bi cura samo otvorila i kako je slučajno nekako rukom čudno ih otvorila, sad ćete vidjeti što se desilo. Dakle, prelijepe su. Pogledajte ovo pakovanje, strašno, prelijepo, znači prelijepo. I evo šta im se desilo, kako ona slučajno rukom malo grublje otvorila, sreća pa imaju garanciju 2 godine i uzela sam ja da se ona ne bi, naravno, mučila da joj popravim, odnosno da ih zamijenim, ne popravim. Eto, tako se dešavaju i novo nešto kad kupite i date pare, ali eto, sreća naravno pa sve ove stvari imaju garanciju. Samo ću vas pozdraviti i vidimo se u nekom drugom videu.